kaze mpamagarishe Fabrice ubu n'uyu munsi ubu nta muntu uyu munsi ndabizi ko bagiye gufotora. Aroshe mwa Fabrice ndadusangira utari mu muryango sawa kandi iteguye. Lari. Ndaje bose. Ntabwo twafotora twabana gusa. Sawa kandi ko tutaje. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yabitarihe nimba nitaye. Akbar. Sawa nze rero kanze dufotora. Sawa nguka shehe. Nanjye kambe Kamanda, shehe ko mbona bigaye muri shanta. Uko ndageza no muri divine. Opo wisundari sibusu. Kamanda, shehe mbona wambwiye ko ari piyawe wambona unzaniye ubugari bimeze rite cyangwa ipira imeze nk'ubugari nayo yavuye impaka mu mutambagiro ukabuje kuyinambagirizaho njye sinjya nambagirizwaho ubu bugari buvuye impaka Ahubwo reka mbutangire. Najya mwamaye ku ipira. Usari futarangasha rukubona wamaye ubugari None ndahirirwa. wapi None uragira ngo sindi ihene. genda gapfusha Ndi inka.